c'est la piccotaille del Girona. Et il y a un monsieur qui va lancer la boule d'Auvergne, on la fera tout à l'heure. Come avete cominciato a danzare a Burreio? Oh, io me quand tutti i giovani déjà à 20 ans, quand on sortions dans les bals, eh ben, il n'y avait pas que le folklore à l'époque, on ne parlait pas de bal disco. Et donc, partions et dansavions la Burreio, la valse, de marcio e un po' di tutto. E los giovani come los biels? Oh, lui biels encara mai che lui giovani più si mettono e voilà, et abbiamo continuato come qua. Alors, l'autre génération qui arrive après Nantes, il n'y a aucune motivation, aucune qui est un peu mince, voilà, enfin bon. De che si facevano come Burreios? Montagnard, le Burreio classique, la Cruzado, abbiamo ancora la Caio, tutto un tas di figure che, voilà. E quante persone si facevano la Burreios? Souvent si faceva 4, la Burreio si faceva 4. Alors la Cruzado de che arriva ma che mai recente ancora si fa 8 la Cruzado, che è più agréable 8. Voilà. Et à l'époque, à quoi ça faisait pas? Non, che si faceva 4. Et quand des personnes dansent la Burreio ici? Ah, mais soit 2, soit 4 ou même à 6. Oui. Si faceva a 6, oui. Noi principalmente la Burreio cosa? 4. Os homens, as fêmeas? Ah, o mesclino, c'è un homme, soit deux hommes, soit un homme et une femme. Ah, oui. La cruzata della Burreio, cosa qua che si faceva mai? Come si danza la cruzata? A 4, che si fa a 4. L'avete vu faccio? Ah oui, quando c'è giù, oui. Ah oui. La cruzata, E la cruzata, fai quanto tempo che si fa ici? La Cruzado io ho tutto un misto fa la Cruzada. Cruzado che ho vinto Burreio. Surtout a 8, quand on la fa 8 c'est ancora più vinto.
E on t'aveți començat, m'aveți dit? Dopo devia essere a Iscesa Ucceiro al 15 d'agosto. Io ti direi pas. Ah, sì, con il 15 d'agosto al Blumà e Piaci e gli abbiamo servios. Ah oui. Gli abbiamo servios, il luseretto ieri stato. Ah oui, a Nosaretto també, oui. Hi havia una festa i cos barat. Oui, jo pas tingut. Al Tornel se ne fagué di festa, Sant Julien se ne faceva, en avió a Cubieiro. Oui, en Castellnou. Me van a pensar que en Castellnou, in Alén. In Alén torna aquí hi havia una brava festa, aquí hi havia damunt i torna. I un davo ben a dentro. Ah, oui. Avui ci havia una grossura. Ah oui, a me ci abbiamo marciato. Come conoscevano 4 o 5 insieme come qua, ecco. Uno per l'altro, non sapevamo fare, l'ultimo che passavamo qua. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui chantava? Est-ce qu'il y avait des instruments? Ou... Ah, hi havia d'acordeonistes. Toujours. Ecco, per stamundat, lo Filippetto d'Oriac. Al Blumà, alla remisa, se pa che me sus cascavels, Me mai a Zoucher. me mai es Ucceiro, oui. Sos cascavelas peses. Oh, bitte, mi sembra dello vero che parla lui. Ecco, chiamavo. Me su un acordeon. Ah, oui. Ah, oui, avevo de più brava musicos che so cavui. Più in l'accordeone che era come il. Et jamais un homme ou une femme chantava? Pa bien, domes, hi havia pa gaire de cantaires aquí. No, jo ben repelepato, jo d'aver vist domes cantar. Non, sai, l'obretta non cantava pas. No, danzava bien, che oui. danzava bien. Rodori che cantava, no? Vuoi continuare l'Henri? Oui. Beleu? Oui, che l'Henri cantava, Beleu. Sì, hi havia el Pol de Buixo. Petronio. Ah, oui, che cantava Petronio. Petronio, povero figlio, e la danza la giovà. Petronio, povero figlio, e lo sapeva fare così. Perché tu Di che ne hai saccato chi di din, se c'è mai cosa registrato sopra in giornale. E lo giornale sarà più. Quanto io si faceva, di che si cantava? Oh, non importa, cos'era tutto della governo. Oui, mais... n'avez un testo come qua? Come vendrò pas era come cos'era. Come sottavalato che va dalla montagna, sottavalato e torna a montagna. Oui. E poi? Non so pas come rappelle pas plus. Ah, oui, c'est comme io. Me rappelle pas plus ça. E continua a avere mai chi che Pinese. Ni sabia iar, ni sabe pas plus. Són de balas los gavos de la muntanya, són de balas tornaron pa muntar. Regretto un pa lo país de la ginsona, regretarion a filhos e l'avion. Són de balas los gavos de la muntanya, són de balas tornaron pa muntar. Regretto un pa lo país de la ginsona, regretarion a filhos e l'avion. Voilà. Aquest è qua gli sarò, il completo. Et le public des forrots. Vous m'avez entendu? Ouais. Me ne fa la vorreia. Ne abbiamo che la facevo bien la volevo, Ah oui. Cos'era l'ortalan? Ah oui. C'est pas l'Henri come danzava bien. Ah, oui. E lo demende. E lo demende ni parlem pas. Così Et perché era danzo bien? Perché si vede che era danzo oui, bien oui, che oui. los autres? Ah, perché? Oui, pas que la façon de chitene. Pas que la façon de citene, pas que la façon de picar de pese, pas que la façon de rasmoso tutto. Ah oui, Hi ha una differenza. ah oui. Io che la donzo come cocchi per me che da qui bis che la donzo Ah oui. di Oscar con loro mestio. Con il mestio. Così non passivo. Cosa non passiu? Aquelas pessoas daqui, su invido?
a un. Deux même. Quelques amende? Oui, C'est aquel le barret? oui, oui. Barret? Barret. Mais que la qui est un chip. Mais moi, dans que vi que d'estiu qui sont vrais et qui est sérieux. Ah oui, l'Henri. Henri. Cosa che dice che ero come un cocca da piccavo. Oh, ma era pas tan bel. Come quoi? Che son père. Son père lui dit, allez Henri, vai-y. Allez, Et viens, mon ami, viens. il se mettait à tourner, mais si vous aviez vu ce gamin, Que la kiwi. aquel kiwi. Ah, mais puis, eh bien, era mère, ça pas dans ça. La Denise, Oui. di, Poggiana e tutti aqueles galheiros, e conosce pas o que dançava o Ah, miel. merde, scusami. Alors finalement, ça veut dans ça. Oui, la Denise sabia dançar, oui. Scusami. Perché ti dice tutti aqueles galheiros, tutti dançavam. O Jean, aquele que eu lá para Tom conegut, ni mai o Marcel, mas os altres, que seja o François, que seja l'Albert, que seja les filhos, tutti ho dançat. E come un picciò appregnò a danzare pure io? Ho preso agacciavo lo sbiel se fa e picciotto se lo sbiel l'entrenavo e lo preso a danzare e cosa preso come voilà. Ouais. Et me disait que avait commencé à l'âge de 20 ans. Oh oui, ma je l'ho dovuto io perché dovuto oui. Et il y avait des mai piccios qui la faisaient? Pas bien, non, à l'époque, le joueur sautait au pas bien, j'avais l'autorisation d'apparaître. Et oui, c'est sûr que voilà. Giocavano dei cornemuse o dei cabretto? La cabretta n'hi havia pas mal que la jugava ici, la cabretta. Oui, la cabretta. Et des machines. Alors, ça va bé. E a quante occasioni giocavano dei cabretto? Com faisou l'igual, que dependia, quan hi havia un cabretaire també. Toujours n'hi ha pas un. A Saint-Ursis on hi havia? Oh oui, té el dernier cabretaire que ha estat el més conegut, que era l'hotelier de Sant Rossís a Remise, Lucien del Blom, que appellava. Ell jugava a la cabretta. Hi havia un Albert del Buixot, hi havia, no sé pas mai, n'hi havia mai d'un que la jugava a la cabretta. L'Hortolic. N'hi havia que havia l'habitude de xur de volegar el braç, que em parlava, i appellava els cabretaires. Que n'hi havia mai d'un que la fagia la vorella amb la botella a la testa, clar, aquí arribava per fer aquell bon, aquells que fagia bien la vorella, se tenia un plors. A quatre? A quatre, hi havia home, tota tenia un per la botella. Hi havia so que parem un arrieiro gran maire, que a quatre vinzons encara dansava la vorella amb la botella a la testa.